U ovom videu govorimo o popunjavanju obrasca za pregled budžeta projekta u sklopu javnog poziva regionalnog programa Dijalog za budućnost. Čemu služi budžet? Vaš budžet služi da se stekne uvid u što detaljniji pregled potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Prije nego što se fokusiramo na opis detaljnih stavki budžeta, ističemo da svi troškovi u budžetu trebaju biti izraženi u nacionalnoj valuti, to jest u konvertibilnim markama za aplikante iz Bosne i Hercegovine. U prikazu ukupnih procijenjenih troškova projekta date su zasebne kolone za iznos sredstava koji se traži od UN-a, te dio koji predstavlja sufinansiranje, kao i prikaz troškova, odnosno dijela budžeta koje implementira partner. Napomena. Za iznos sredstava koje provodi partner, aplikant je dužan uplatiti ova sredstva partneru. Također, nosioc projekta, to jest aplikant, odgovoran je za tačnost budžeta te financijsko izvještavanje u projektu, uključivo i za sredstva koja provodi partner. U obrascu budžeta potrebno je navesti samo troškove koji se mogu provjeriti, to jest dokazati računima ili nekim drugim dokumentima. Dalje, budžet ili proračun služi ocjenjivačima vaše aplikacije kako bi procijenili razumnost vašeg prijedloga troškova i ekonomičnost projekta koji ste osmislili. Prije nego što predate projektnu aplikaciju, sami možete procijeniti da li su troškovi razumni i opravdani. Nemojte zaboraviti provjeriti isplativost prije predaje prijedloga. Ukupni troškovi projekta podijeljeni sa brojem korisnika jedan su od načina samoprovjere. Iznos koji potražujete od donatora je maksimalan iznos troškova u ugovoru o dodjeli sredstava. Iznos projekta se ne može povećavati nakon početka provedbe projekta. Obrazac budžeta se sastoji od grupa troškova sa navedenim stavkama. Troškovi se moraju nadgledati i o njima se mora izvještavati pod istim naslovom grupa troškova i budžetskim linijama, kao što je to u obrascu navedeno. Napomena. UN ima diskreciono pravo da od uspješnog aplikanta zatraži određene izmjene u budžetu u skladu sa načelom efikasnosti i administrativnim pravilima. Obrazac budžeta se sastoji od 4 glavne kategorije, a to su ljudski resursi, administrativni troškovi, projektni troškovi te troškovi vidljivosti ili promocije. Također, u budžetskom obrascu trebate navesti koja je to jedinica, da li su to kilometri, dani rada i slično. Koji je broj jedinica, to jest koliko je kilometara, koliko će biti prijeđenih kilometara, koja je to vaša procjena, koji je broj radnih dana po ekspertu i slično, te koja je jedinična cijena po kilometru ili po danu. Također trebate izraziti koliko to ukupno iznosi, a pošto javni poziv navodi i obavezno sufinansiranje za prvi i drugi financijski prag projekata, potrebno je navesti i te iznose za svaku pojedinačnu stavku. U narednoj koloni trebate izraziti iznose koje potražujete od Ujedinjenih nacija, to jest regionalnog programa Dijalog za budućnost, a u posljednjoj koloni trebate navesti koliki je to total, to jest kolika je to ukupna vrijednost projekta. Prve dvije budžetske kategorije, ljudski resursi i administrativni troškovi, su dvije kategorije koje mi podrazumijevamo kao administrativni troškovi cijelog projekta. Ti administrativni troškovi ne smiju iznositi više od 20% od ukupne vrijednosti projekta. Ljudski resursi, to je budžetska kategorija koja podrazumijeva troškove osoblja angažovanog tokom cijelog trajanja projekta. To su osobe kao što su projektni koordinator, to jest menadžer ili menadžerica projekta, te drugo osoblje koje će biti uposleno tokom cijelog trajanja projekta, a koji su odgovorni za podnošenje izvještaja donatoru. U ovu kategoriju ne spadaju eksperti i različiti stručnjaci koje ćete angažovati isključivo za provedbu konkretnih projektnih aktivnosti. Taj trošak ćete navesti u troškovima aktivnosti. Budžet za putovanja ili prevoz također spada u administrativni dio vašeg projektnog budžeta i podrazumijeva putovanje, to jest prevoz, isključivo projektnog osoblja koje je angažovano direktno na projektu. Administrativni troškovi vašeg projekta podrazumijevaju različite režijske i administrativne troškove kao što su trošak struje, trošak vode, telefona, različiti režijski troškovi i sl.
Treća kategorija su projektni troškovi, te tu trebate navesti svaki od rezultata i aktivnosti, a po aktivnostima trebate navesti koje ćete troškove to snositi, to jest koje će to troškove projekat snositi tokom implementacije tih aktivnosti. Potrebno je biti što precizniji i što detaljniji, a preporučeno je da tokom procjene troškova uradite malo istraživanje tržišta. Troškove prekograničnog putovanja u svrhu realizacije projekta treba navesti, po potrebi unutar specifičnih aktivnosti. Četvrta kategorija troškova su troškovi promocije, to jest vidljivosti projekta, te tu spadaju troškovi organizacije konferencije za štampu, različitih događaja koji će se organizovati u svrhu vidljivosti projekta, koji ne spadaju u same projektne aktivnosti, te izrada različitih promotivnih materijala. U posljednjem dijelu budžeta potrebno je navesti ukupne iznose. Što se tiče raspodjele sredstava po mjesecima, to su ove kolone. Navedeno je 7 mjeseci, pošto je to maksimalno trajanje projekta određeno javnim pozivom. Ukoliko vaš projekat traje kraće, možete izbrisati ove kolone koje nisu potrebne. Potrebno je rasporediti sredstva u skladu sa vašim planom aktivnosti. To možete uraditi tako što ćete pažljivo isplanirati dinamiku implementacije vašeg projekta. Ovo će donatoru služiti da napravi raspored tranši za uplatu u ugovoru, koji će se potpisati sa dobitnicima grantova. Molimo vas da imate u vidu da će se, u slučaju da aplikant bude izabran, detaljna projektna dokumentacija te odgovarajući ugovorni odnosi dogovarati u skladu sa zahtjevima pojedinačnih UN agencija. Time smo došli do kraja ovog videa. Ukoliko imate pitanja o popunjavanju ovog ili drugih obrazaca u sklopu javnog poziva regionalnog programa Dijalog za budućnost, molimo pišite nam na aplikanti iz Bosne i Hercegovine dialogzabudućnost.ba@won.un.org, aplikanti iz Crne Gore dialogzabudućnost.me@won.un.org, aplikanti iz Republike Srbije dialogzabudućnost.srb@won.un.org. Pitanja se mogu poslati do 3. februara 2020. godine, a odgovori na upite biti će poslani u pisanom obliku u roku od 3 dana od prijema upita.